Karelija, selo Salmi, Nikole. Velika i veoma prostrana crkva. Visoki unutrašnji volumeni zgrade, ali ovdje nema sistema grijanja. Uopšteno peći nisu napravljene tokom izgradnje. U uglu se nalazi čudna struktura. U zid od opeke urezan je široki kanal. Ovdje je postavljena metalna peć. Cigle su izvaljene iz zida. Na vrhu je probušena rupa kako bi dim mogao izaći. Dimna rupa je jasno vidljiva s polja. Očigledno, arhitekta nije namijenio ovaj način grijanja. Vidi se da su lomljene cigle da bi se napravio dimnjak. Ali na cigli nema crne čađi i čađi. Ovdje je vjerovatno umetnuta limena cijev. Zašto su cigle izbijene ovdje? Napravili smo horizontalnu nišu. Da, shvatio sam, ovdje je bio izmjenjivač topline. Za grijanje prostrane crkve. Zahtijeva veliki radijator. Ovdje je ugrađen metalni izmjenjivač topline. U zidu je udubljena horizontalna niša za radijator. Koliko su glupog posla uradili. Koliko je cigli polomljeno. Uništili su kvalitetan zid. Probili su rupu prema van. Na pogrešnoj lokaciji za dimnjak. Ovdje se sastaje nekoliko krovnih uglova. Teško je napraviti pouzdan krov na takvom mjestu. Stoga sam cijev morao provući vodoravno preko tavana. I dovedite ga na mjesto gdje krov ima jedan nagib. Ljudi podižu veliku javnu zgradu u hladnoj klimatskoj zoni. Ali ne planiraju sisteme grijanja. Ni arhitekta, ni naručioci, ni građevinari, ni meštani, niko nije slutio da zgradu treba grejati zimi. Napravili su visoki zvonik. Izgradili su veliku kupolu. Ali su zaboravili na peći i sistem grijanja. Nakon izgradnje zgrade oni su to shvatili i počeli da razbijaju zidove. Za izradu pećnice za grijanje. Je li to moguće u hladnim sjevernim zemljama, gdje je potrebno grijati prostoriju 6 mjeseci? Pa naravno da ne. Šta je onda razlog izostanka planiranog grijanja? Kada je ova crkva sagrađena, peći nisu bile potrebne. Jer je bilo toplo. Bila je druga klima, blaža. Bez hladne oštre zime. Crkva bez planiranog grijanja i dimnja koji je kasnije pokvaren. Ovo je odličan dokaz klimatskih promjena u nedavnoj prošlosti.